ውሻ ነው አንተስ ጀመር ሲታሰብልህ አይገባም። እሺ ደነዝ አንተ ጆ አሁንም እኮ አንተ እኔን ማመን አይደለም እኮ አንተ አሁንም እኮ አንተ ያልከው ዋይ አመንቲት አባዳምተኛ ሲያመኑ ዋይ ሲያመኑት ምታ ባልጉን ዋንታ ካላማ ዋንታ ተቆዱን ዶክሲን ዋንታ ቆዱ ዱበትንም ቢፈኔ ዮያ akkam jirtu maatii hordoftoota yuutuubii xiiqidha. Nagaan bakka jirtanitti isiniif hawaayatu nagaa keessanii isini akkam jirtu ani nagaa koodha. Harrakaa waan addaatu uumamaa har'a Joon balbala isaanii fuuldura jira. Innaa Joon asitti yaameen jira. Yeroo darbee dhimma waa'ee bilbilaan haasa'an tokkoon dhagee Inna ani wannamti tokkollee naagalaan jiru ana amma wanti isaan raawwachaa jiran wanti isaan godhan jiru kun wanta akka naagalaan jiru ana bakka giraana gabbeera. Kanaaf anarraa Joon asitti kana waamee fi waan hundumaa takka lamaan babbaasee akkanatti immoo barbaada. Innaa wanta isaa wajjin qaban firasii maal ja'anii kanas dhagayeera. Diibeetis immoo waa wajjin dabarsine qabna. Isaan akka hin daganne maanni wanti isaan wajjin dabarsan kun maadhaan akkoo naagalaa jiru baqaan koo jireenya giraanatti gabbeera amma sa'a kanatti jechuudha. Maaf akkas godhu? Maanni rakkinni isaanii? Maaf wallol? Maaf hagana jibbuu dandeenyi? Maaf sadarkaa kana ga'uu danda'a? Rakkinni maaltu jira? Ani koo bakka wanta waan itti deemaa jiru tokkollee naagalaan jiru. Inna waan isaan wajjin dabarsan waan gochaa turan ani akkam beekutti hiriyaadha gizee wajjin barannu san hiriyaa turre jechaa jira. Garuu isaan akka hiriyaa ta'an jiran dhugaa dubbaa jiras. Maaliif akka ta'an hin beekne naan galle ana bakka maalaan akka gochuu qabu naagalaan jiru garuu amma Joon asitti yaameera. Wanta akka lama wanta takka oduu nan dhoksine waan takka oduu duubatti nan bifanne akkanatti immoo abdiin qaba natti masii. Hagana bakka deemuun qabu wanti kun asirratti dhaabbachuu qabaata bakka rakkinni kun jechuudha. Maaliif Joon hiriyaa kooti waan hundumaan seeran taa'ee natti himuu qabaata. Wanti isaa wajjin dabarsaa ture sanas natti himuu qabaata. Innaa ani hiriyaan se'e dura garuu immoo isaan akka hiriyaa ta'an jiran. Maaliif akka ta'e hin beekne ani giraan aggaabba'ee jira. Inna bakka laayifii akkamii akkan jiraachaa jiru beekun. Indee ani koo wantan beekuu qabaadha. Wantan nan galchine immoo beekuu dhimma hin qabu. Kanarraa dhimma hin qabu. Garuu wanta na galchu tokko hundumaa natti himuu qabaata. Akka yoo dhugumaan na jaallatate yoo dhugumaan kan naaf yaadu yoo ta'e akka hiriyaatti kan na laalu yoo ta'e waan baay'ee waliif goone saniif jecha yoo kan natti himu ta'e natti himuu qabaata waan kana. Maaliif gochaa waliif goone san laalee ta'u jechuudha. Yoo beeka ta'e mucaan kun nama kanaan addaan nu baasuu yaaluu osoo hin taane walitti nu fiduu qabaata. An akka yaada kootitti. Inna waanan jechaa jiru bakka giraana gabbaa jira. Waanuma ta'ee fuume sirraa dhaggeeffannaa. Bilbileefiin jira. Maatii isaaniitis gaafadheen jira. Maatiin isaanii hojii wayiitirra jira. Xiqqoo obsii hin dhufaa naan jechaa turanii. Haga inni dhufu xiqqoon obsina. Teenyeetti seegnaa. Har'a wanti uumame asumatti xumuramuu qabaata. Haga sanitti nu wajjin tura. Kotas.
Maanni ati agana turuun? Namni kana mul'is seetu shawaa ta'e. Maazarii eeyyamna naan jette. Maas hin jette. Si amatee kini maal naan jette. Tokko duratti bee dhaqee tan gaafadhee mana hojii wayii qabamee qoobsi naan jette. Maal hojii natti jette? Si galcha. Kaameraan moo maalidha? Kaameraa. Onnoo kana nittanii maa inni? Rakkoo qaba hoo rabbame. Edhaa waan feemasii nagoota yoo ulfaana. Wajjumaaf ammas naaga. Maal barbaadde? Ani koo waan si barbaade fi wanti biluun viidiyoodhaan. Wanna kana dhaamsaa bakka wayne. Joo amma maa hidhaseete wanti ati yaaduu qabaattu. An amma sadarkaa kana dhufee ture. Erga naga sadarkaa kana ga'e immoo maanni ati wanta duubatti si deebisu dhimma maalitti faati duubatti kasi deebisuu danda'u. Maaliif jechuun sadarkaa kanaan naan dhuftaniirtu yeroo darbee waan baay'ee tokko na gootaniirtu. Piraankiidha jettanii jireenya kun lubbata waan san kaasin bakka su'aan lafaan amma darbeetiin kana gootuuf maalidha inni darbeetiin maalidha reekoo wanta ati amma akkas gochaa jirtu. Abo su'aan lafaan de maaliif waan darbe kaastanii ana nan baxabatiin ameen jireenya kootis bakka viidiyoon hojjedhes immoo bakka maara dhaabbadee kan hojjedhe agartee jirtamti. Argeera koo amma maanni ree wanti. Matta'u nan dhufa koy. Wanti duubatti si deebisu. Xiqqoo banaa see dhufa koy matta'u. Maalidha wanti amma duubatti si deebisu kun. Maaf kana jechuu dandeecha. Agana maaliif haasa'uu dandeechanii ishee hojii maalidha wanti isin gidduutti jiru maali? Ana koo hiriyaadha naan jetteerta. Laggeeffadhu. Ishee hiriyaadha nama kana wajjin walitti na fidii siin jedheera. Nama kana wajjin walitti si fidaa. Bilbila ishee deebisii fi homaa siin godhu. Naan jettee waan meeqa muluu waan sammuluu natti haasaa baate har'a immoo micoota na jaaladheera. Jaalalli irraa na qabeera. Akkamitti si hubachiisaa siin indeen laas raddaa akkamitti si hubachiisu? Na hubachiisa akka qaanqaa beektutti. Qaanqaa beekuun immoo viidiyoo irratti beeksisa hubachiisaan jira miti siin taatu bakka attoonem siin jedhee miti maaf na naman toote ana moo ishee beekta? Ana innoo soo namatti haqamu. Eenyu beekta dura? Sin beeka. Maarree bakka waan ana moo ishee amanta? Qoo ana moo ishee amanta? Sin amana garuu. Bakka dhiisi kaafaa amante waan sin jedhu dhagee bakka. Dhaggeeffadhu. Garuu waan ta'edha jiru garuu hin jiraanne wayi jira bakka duuba ishee. Majaamara addaan tanyaa. Manatti iyyuu. Laali. Qo'ee maanan dhufa matta'u. Matta'u qo'ee xiqqoo naasee dhufa. Waan kana siimtiree kanatti na galche ani immoo mucoo jaaladheera. Kana booda wanni barbaadu galee ani ishee nama dhiisu miti. Laali yoo joo wanti isin gidduutti maali wanti isin homtuun jiru bakka mana adda amtee dura jalqaba na dhaggeeffadhu laal. Mucayyoon kuni ani mana barumsaa dhaqee gaafa dipaartimentii ishee dhaqee seenee ilaalee Indoon guyyaa sana kilaasii qabanii qormaata qabanii hin jirtu naan jedhan maaliif hin dhufne maal naan jedhan. Kasa gabboonnaa biiroo faayinaansii seenitan waa'ee kafaltii maal gaafadhe maadhaan obbolecha ani fireshiitii ምናምን አጎቷን ምናምን ብዬ ዋሽቴ ጠይቁኝ። እንደውም በቃ 2 ወር ከዛ በፊት እንደውም ተከፍሎላታ የ2 ወር ራሱ አስቀድማ ከፍላለች በሰብ ከፍሎላታል። ሲገለምቲ የ2 ወር በሰብ ቀድሞ ከፍሎላታል። እንደውም ምንም የለም ምናምን አንቺ ቻትርቶሽ አኔ እኮ አናማ እኒ መሳት እኮ ነው አንገልጸው ማና ቆይ ኤርጋ ሐመና ሀሶፍታኝ አቶ እሺ ማለ በከተ እሺ ማ በከተ ሲቀለቲ አቲ ማ በከተ ሎሎ ይኒ ማን ወንት ሲንግዱ ጅ ሆምቱ እንጅሩ ማልቱ ጅራን ነው ንግዱ ወደ ማልቱ ጅራን ጉዱ ዋጅራቱ መለከማኒ ከነጀ ምንም የለም ከና ሰው እንደቻ ዋን የሮ ዋጅራቴ የሮ ፈዱ አዳም ኦቶ ዋጅራቴ አኒ እሺ ወጅን ወልትን ሲፍለስ እንጃ ሲጋፈደ ኮን አንኮ ጆ ሚጮተን አራጃለን ለነቀበ ሲንጀደ ጉያ ጀልቀባቲ ቦዳ ዋይ አመለሺ ዋይ ጋሪ ነታሶፍቴርታ ከነነምበ ገሩ አማ ማን ወንት አነሞ ወንት ጋፊነትቴ ኢሲን ግዱ ከንጅሩ ህሪዩማ ዳለ ወንት ብራን ጅ ከነነምበ ገሩ ዋን ወጅን ደበርሲኔ ሰና ማይን አይኒ ኢምቤክታ ዋን ወጅን ደበርሲኔ ኢምቤክታ የቴ ማለበ ኦምቱን ጅሩ ነመንቱ ኦምቱን ጅሩ በቃ ኖርማሊ ጀለሲዳ በቃ ከንመቶ ወልት ዲያና መለ አናብሺ ኦምቱን ጅሩ ጋሩ አነሞ እነሲን ጀቻ ጅሩ ሐመ ከና ማለቃ ኤፈሲሰብዴ አኩኖ አት ማመስ በሺ ማና ይርተ በመስ
አሁንም እኮ አንተ እኔን ማመን አይደለም እኮ አንተ አሁንም እኮ አንተ ዋይ አመንቲ አባ አዳምጠኛ ሲያመኑ ዋይ ሲያመኑት ምታ ባልጉን አሁን ባይ ስለገበለ በቃ ረግፈን ሀገስ ፌል ተወጆ ጂንቱሬ ገራ ከተከነን ፈን ያመራም ቦለ ሲኒ ፈዳም ነመነቀሱቲ እኮ ደሞታቱ ወደ እኔ ያቀስል በእናትህ በስንት ስራት አውራ አካተነን ይፈቲን ዲማከቲ በእንግሊዝ ጆንጃጅር አንተ ፈካቴ ዲማ ኮርገቴ ማል ፈከተ ዱበተሬ እና ማለት ለምን እንደዛም ትናገራት አዳምጠኝ ሀማ ቀን አጭበረበርቴ እርግማለቀ ሲጋፈቴ ነገ የሆነ ነገር ሆኛለሁ የሆነ ነገር ገብቻለሁ ነው ውስጥ ነኝ ወዱ ሲንጀቴ ካቴ ማለቃ ተወጀተ ከና እንዴ እትደፍቅቴ ፍዳ አነኮ ዋይን ግን እንላለቶ ነው ስላንተ አይመለከተኝም ውጣ ነው ከህይወቴ ጅሪኛ ወገሳ ባይዳ ይመለከታ እንደዛ ሳይሆን አዳምጠኝ ጅሪኛ ወገሳ ባይዳቲ ዋይ ኮስ እንላለቶ ካለ ብቻ ነው አንጀ ዲቶ ከና ደብሲ ስብራይ እንደማን በቃ ካሁን በኋላ ስልኬ ላይ ማደውልም እናንተ ማናወራም በቃ ይበቃል ዋይ እሺኒ ማለቀ ኮከብ ባድርታ ፍረቱ ድምኮ ስንላለቱ ስልኬ ላይ በቃ ከና ከረቀ በተርታት ኢሰከናምት ማሬ ማን ወንት አናም ወንት ጋፊነት ተ አገፈዱ ሲንታቱ ዋን ወጅን ደበርት ሲተው አና ሙስቱ ቤካ ዋን ሲተው አና ሙስቱ ቤካ አናቱ ቤካ ማሊፋት ቤክታ ሲወቱ ቤካ ጅሬኛ ኮተን ጅራ ዳኮ እምቤክታት እሺ ነጫላ ሸምቤ ጫላም ቤክ ወራ ገተና ደከና ነምቤካ ና ሀ ጉያ ለመሰሪ ትዲ አተ ጉያ ለመሰሪ ወጅና ሶፍታኒ ነምቤካ አይምሮ የሰራም እንዴ ላላም ሰሙት ነው ጀዱ ነደገፈ ነው ጀተማፍ ነው ጀነ ቆይ አቲ አከሚቲ ዋን ከነ ዱበቹ ደንደች akkamitti nama akkata akka kichisu dandeenya amma fakkeenya wanni tokko dusin gidduu hin jiraatin hiriyuu erga taatani madamara addamtanya ከዛ በኋላ ታወራለህ ለምን ደጋግም አንተ ማብረር ዲብታው ማፈር እንደዲብን እኮ እንዴ አትቆር ያኮቲ ዋን ሲፊ ሺ ግዱ ጅሩ ቆይ በሩን ቀባዳ ማሊ በርተ ከናንዱሮ ቤክታ አደርከም አና ርጊያ አመለ ሽዳን ርጊያዳቲ ጆ አማ ጋፍቶ ከስ ጋፋት ነን ጋፈቲን ሲንጋ ነገ አታቀኝ ወደዛ ሂድ በእናትህ ለምን ነው ፈልጋታል እንደ ልጅቷን ማ አንተ በቃ እንደዛ ነው አረት በርባዳ አናት እሺ በርባዴት ያና ከታሶት አረ ገደል ግባ ካሁን በኋላ ስላንተ ነገር አይመለከተኝም እኔ ለምንድን ነው የማይመለከተኝ በቃ የራስ ጉዳይ ካሁን በኋላ ስለምን በእናትህ ወደዛ ቆይቶልና እናውራ እኔ እናንተ የምናወራው ነገር ምንም የለንም በቃ ካሁን በኋላ ለምን ነው ማናወራ ነገረኝና እንዳደውልልኝ ካሁን በኋላ ለምን ነው እኔ ካንተ ጋር ጓደኛም አይደለሁ ከዚህ በኋላ ምን ተወኝ በቃ ካሁን በኋላ ህይወት ይወጣ በቃ ለምንድን ነው የምወጣው ና ጆ ሁለተኛ እንዳትደውልልኝ ስልክ ሁለተኛ ማለት ነው እግዚአብሔር ሁለተኛ እንዳትደውልልኝ ውሻ አንተስ ጀመር ስታሰብልህ አይገባም እሺ ደነስ አንተ ጆ ጋይስ argitaniitu rakkina isaan gidduu jiru waatu jira jechuudha malee በቀላሉማ እንደዚህ ሊሆን አይችልም ወጁማን ላል